Itu kita tadi kan, yang punya ini salah, wakar. Hari malam itu Krishnti ada berkinda satu jenis lagu. Ini berkini ruki jo, samjiya, ane faislo karu tayin berkini kamal. Namaya jo kamal, veena yatim bacche jo kamal, aajane kare bacche ki meri jeevan karne. Hari malam ini kat kranti es, terpesuan. Bermusad में कोटी मार दे समुद्र किनारे hari malam ini kita orang matune करके तुम्हारो बच्चों का किया माता का मुझे जीवन देखना संजय में बापुरा पैदा चुनरी दा उन्होंने जो हथ को मुबारक कोटी उन्होंने मार देते शांत रखूंगा कभी मार बुद्धि खरोती हो जाके खट्टा देखने ला मुझे यकीन जो हथ लगा दो सब ज्यादा नहीं हरी माँ फरमाती पछाड़ी ने मुझे कबीले बनु साजन करो घबो ढोर को उठू की मार सोचे वो भी गुने काहे दाजन हरी माँ यतीम का थिया और रहमत में भटक तुम्हारो बचड़ो का थिया हमारी माँ फरमाती मुझे यतीम देखने ला संजय की भाकुर पैदा चुनी दा वो संजय जो हथुर मुबारक वठी उन बीमार जानवर जो पुठी दे धरा ते जानवर बुद्धि करो थियो जो बीमार हो कदम कदम से बरकते नफस नफस में रहमते जहाँ जहाँ से वो शबी आसिया गुजर गया जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ गिरा ताज तक हुई हुई सर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया जितने पोता असां तो खुशबू लगाईंदा आहियूं स्टेज ते ईंदा आहियूं तो खुशबू लॻे ये जमात जो ख़बर पए त साईं जोगी में वॾी खुशबू असांजे बिदत जा पीर स्टेज ते ईंदा त करम ते किलू लॻाईंदा मेक बणींदा जीअं बुढ़ी नंगे ख़बर पए त साईं मामूद टुटनि असां वटि खुशबू बि मसनूई असां वटि हुस्न बि मसनूई पर सतपुरी जा मुसलमानों असांजो सोना नबी अञा दुनिया में पहुतो ई कोन हो अॻे ई खुशबू पई अचे अञा दुनिया में आया ई कोन अॻे ख्वाजा अब्दुल मुतलिब जी घरवारी खे जो आमिना खे सम्झा न आयो हाणे सुकून असां बैतुल्लाह जा मुतवल्ली जाओ जो मुस्लिम दुआ उनके खुशबू लगाने की इजाजत ना है महामना जो घर जो ना तो घर में खुशबू बिस्तर में खुशबू लकड़ में खुशबू खान में खुशबू तू समझे ख्वाजा अब्दुल मुतलिब जी घरवारी महामना वटाई जिनको महामना तो लोगों का साथ शहजाद अब्दुल्ला फौत की हुआ हमारे बेवा बेवा की खुशबू लगाने की इजाजत न है असां बैतुल्लाह जा मुतवल्ली हूं माण्हू छा चवंदा असांखे महिमान न कर अम्मा आमना जे अखियुनि में पाणी अची वियो चई अम्मा मां त ज़िंदगी में खुशबू ॾिठी कान्हे असल राज़ी आहे त जहवत खां वठी ये बच्चों मुझे पेट में आया मैं साव थी खड़ा मुझे साव में खुशबू माँ उगराई थी या मुझे उगराई में खुशबू मुझे जिस्म में खुशबू मुझे लटर में खुशबू मुझे थान में खुशबू मुझे बिस्तर में खुशबू मुझे कमरे में खुशबू अम्मा ये खुशबू दुनिया देखकर मुश्किल अंबर की खुशबू ना है ये मेरी जान के सरदार
جے کو رب مجھے پیٹ میں امانت رکھو ان کی خوشبو دنیا میں پھیلی انا پوتا ہی کو نگے خوشبو ایک کو نبی سے جو ساتھ دیا میں کتا سال ہوں جہاں گھر والی بیٹھا نہیں آتے اسے خوشبو تو کہ تھوڑا گیا ان کے دماغ خوشبو نہیں ہے آخر دنین گھر والے جب جی کریں پچھا کیسے سچ بدا تنجھے جسم میں خوشبو چھا دیا تروئی دنیں چاہیے ایک رازا کرو چیمہ جوار اس کو مجھے جسم کے تانا نکتا سجو جسم مجھے زخم دیو وما پاندے بابو بابٹے سے مجھا سائی مجھے جسم کے تانا نکتا نوی تو سگا نسمی تو سگا کا دعا کو وظیفوں کا دعا سائنر کا جواب مبارک وارو مالی مولے حد سے لگا فرمائیوں کا جو حد کا جو جسم کے گھما او نمی جو سادو فرمائے تو سائنر جواب مبارک وارو پانی جو مجھے جسم کے لگو دانا تا ختم تھیا پروی سالتیا مجھے جسم میں خوشبو ختم لگی ظلم کا رہی ہے شبادی ایک رواد کے لئے کچھ باتیں سکتی ہیں دکاندار ہوئے وہ بہت روان انہیں جو دکان میں بڑی خوشبو نظر جس پر جن کو جبی ہے پچھا کرنا بدائے اور کوئی دوست کوئی سنے سچ بدائے خوشبو شادی جو جن کو انہیں دو دبی دو رہے چنیو ایک رو رازا کرو چنیتری عورت ہوئی انہوں کے جانے پھاسانے جن کو ششکے پرمان دے دے آرے آگر ایک دبے گھنکے میں آئی لیکن خبر کرتے ہیں تو سامان وطن ہر دو پیسہ دے نہیں ہر دو چاہی دے وہ کہ سامان کھڑا ہے گھر تو پھر پیسہ نہیں بابے تو ٹھیک ہے بابا سامان کھڑا ہے کہ سواب ہے جو کما ہے وہ پیسہ چندیے جو ماں سامان کھڑے انہیں مائی جے گھر کو تستوں نے مائی کرو جنہوں تالو ہے قرف نکاب جو کھولے حسین جمیل عورت کہ تو ظالمانو سنگا لائیں تنہ پیو پر مڈے میں آرہی بھی نہ پیو آنے کے دے بھی اج مجھے دل کی خواہش پوری کرنا تیرے بدنام کرنی سہی کارا جو الزام نہیں کرے قتل کرنی سہی انہیں نوجوان جو مارا بکر دعا گرم یا اللہ تا یوسف نبی ہو انہیں کے بیچ بھی مائی پھاسائے ہو وراودت اللتی ہوا فی بیتہا عن نفس وغلقت الابواب وقالت حیت لک قرآن تو فرما مجھولے خالت یوسف کے پھاسائے ہو کمرہ بند کہیں تالا دیں کلفائیں جنگل پہلے مخصوص کمرے میں پوتی حضرت یوسف کے چہیں وقالت حیت لک یوسف تو ہوئے جوتا اقرا دنا وقالت حیت لک اور یوسف ہی سب کچھ مت تجھے سجائے ہوا یا رسیدہ رسل مت تجھے قیام مہربانی کر کچھ نیاد تسائی حضرت یوسف جو نارو تو لگے قال معاذ اللہ او زلیخا تو گندگی جو ڈھیر غلازت جو کترو جے کے اکیورت پر جو دیدار کرے تو کیوں جانوے تو گندگی جو ڈھیر دیکھی ہے نسل قال معاذ اللہ چمالا جو پناہ تو وٹا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي
غفور رحیم یا اللہ تو مجھے بچا جکر تو رحم نہ کندے ماں بچی نہ سکن سے یا اللہ تو مجھے بچائے نہ کرے فریب کا رب فما یوسف انہیں دروازے کی دھکو جان تو جو کما انہاں تالا نہیں کفن کے پورے کرے تجھے عزت پوری حفاظت کرما بات میں نوجوان جو یا اللہ تو جو نبی ہو مادہ تجھے سونے نبی ہو گناہگار غلامی نوکر آیا تو مجھے بچا وہ مجھے دل میں خیال آئے ہو ماں نے مائی کے جنہوں کے اجازت دے معاشروں میں رہنا واشروں میں تھوڑے گندگی گلا کرتا ہی انہوں نے لوٹے میں بھی پانی میں متھوں ہارے باہر میں انہیں مائی جو ڈٹھو تو ایک دم درد کھوڑی دی نہیں تو پاکر چڑھا چلیے ماں گناہ ماں بچی گندگی گلا دھوئی صاف پاک تھی رات جو نفل نماز پڑھی رب دعا کرن یا اللہ یہ تجھی مہربانی تھی جو مجھے بچائی رات جو نندر میں ست خواب میں محمد مصطفیٰ نبی سے بات کر پائے پیشانی تے بوسو نہیں کرے فرماؤ اٹھا دماتوں کے بات کر پایا جو تو پاجے جسم تے گندگی غلاظت ہارے پانے کے گناہ کا بچائے ہوا آمین جوا تمام محمد تو کے بات کر پایا صبح جو اٹھا تو مجھے جسم میں خوشبو آئے ارے سونے سا محبت کجے یا نہ کجے